dah kajing angnut banang pensapriang susu ya ka khubor baba halor kajing kodor jong kajing le khuit le suba tang hala yeng lasem ne kisnong kitau nrewat chaki saudong saukun jong ka me mariang nakaliang ka district Swachh Bharat Mission Gramin Ribho district mentakasngi kila pelong sendon da ka program kabalatip kum ka school level IEC program ha umsning kajing tumu jong ka program kalong ban ai kajing pensai ka bakarpang syaki khna school di balawan bani simbenta na ki school baper jong ka thany umsning halor kajing dokam ban pun prianglem ya ka khubor ka bakurdor halor ka le khuit ka le suba lasaki kajing simbenta ka basit hem hakane kasngi bat ki bala airu ya kajing persai halor ka phang jong ka khuit ka suba da ka kong VA nyota EAC ka Ribho district uba Didi Umdor executive engineer ka PHE Nompo division uba Obi Rani president Karawa kinohikai lamba ki khna school haswa ban sedang ka program pensai paima nakaliang ka DSBM G kala pelong ru ya kajing nyai paiba lane karali hakabala simenta da ki khna school ki balara ru da ki jingtho baper ki baidei bar kaphang kumno ban le khuit le suba bar kumjuru ka khubor halor kajing kordor jongka ya kane kajing nyai paiba lapun kutpat hamadan yela kai football jongka umsning lengba kane ka program la pelong ru ya ki jing kop roi ya kop shan kajing drodur bar ki wei ki bala peniat ket kum kaphang padeng jokane ka program halor ka khuit ke suba hakabashwa ban perwai ka program lasamru iki kusnam sakinongjom ka team ni mata ini kalau kita kata ODS sustainability dengan tip kini kena kan ni gledon gledon ni am kamut kuno ODF shwa te jingmut joko ODF kalau open defecation free kamut nimdan shu kimno kiban let penthana balik sabar sahla inrei kilet penthana kibabha kibabyang kibakhoy kata kena jingmut joko ODF de kabar pakalong sustainability kalong ba habasisian bang ladap melen penamkam ki penghana tengi di ban melen bar ki penghana di ban long ki bakut bagi di ban long ki bane ki babha te kata pakai sustainability kamle shu ba mentau senam ni mle shu shaklau ane di sistem ki penghana ji rajat ngilek yang shaklau kun kata nimpa te namta juga jikya namta jikha ngatrai kata ro kinde di barani Instagram sibet sibang kajing mentoy na kajing lekut kajing mentoy na kajing long de kajing len di babha da ka bakhat kti da ka ba nilang ki berbor ki balekut te komentar fi kita ni khot hang ni kamte jumpa berguniwan sule rally ba pun lalit nang ni berklet no handai wala nomor berbor ki kena school ki ki atiar wal pesapriang yang kalau kubur dengar masuk ayah ni fi dofir kita dah file siang long firu kita ki atiar ndai bakan kot tak ni lawan mata ski la ko siang la klet sobha bakan le siang ha keimlang semalang fi dalam deh school ru la fi shang apo kali la fi dan hang no kono la kita di dukan le file siang sobha le berbor belum balik hoj bani number perhar ki jut kinyer di plastik jumjudai benbret nakali syasurok sabar nomor tenteng dilap bentai ki surok lentik sekian jongiru ladap di plastik ladap di kijak lea sudah nomor balai ni kemungkinan syong ni piwe ngin kuslai ya surok ni kuslai bitang hayin khoi kayin labiang kerana si surok samadan sama dia sebab dia kijak jongi ngin kuslai ben le balesi teji irpan nga ni shmat kolomba do fir ki kena school nang ni shmat patiabam ki shapes bam ni kita wajib berat lumar hep popla daladan kijak ka ba ibiang kebaila berat dan kita seben bapeniat nak senang dan bapeniat ki tahun komiti dan kadang-kadang ki dasben ki badan nak dukan ini kita berat hak itu wajib berat asurok nomor hasurok mana mulai berbuat mana mulai sah telong ki balik buat nomor kabajil buat kering kawai nak kita ke baai ya ke juga jikya ke baai ke jiklan ini kawai ke ba nak tak kalong ba dan ki student jumi ki kena school jumi ki bang ka jikko jikya ka kham koridor ban ya kaspa kane gede ke wei ka thong ka kongsan ha ka ba kane ka Swachh Bharat Mission ka don ya ka thong suwa pangan ai kendiat ki jemut jem perkat tong yen ya mau kendiat ya ki por ki banale ngatrai mepi kum ki kena pimpat UI pimpat tip ya kata por dengan itu kena kendiat house nyam kendai po hadu Arhajar
ki Briu jungi hari boy district ki babun ki nong senong jungi ki ju penun kam ya ke jaka lek bar ne lek pen khana harun nong kata dak ba kira awai ding bejrong kila ban yathu ya boleh kira uding boleh kira ding bejrong untuk bagi lek bar boleh pen khana ban be sniang mo ban be sniang tapi merau ding bejrong tang ban syong ek rup dan por mo sniang lawan nadin house nem ar hajar sniang ki Briu jungi kila sedang ban senutru bakane ke jinglek bar pathar ke tak sibun ya ka kor ka burom bat khamtam ya ka ko kia hawet nadu snem ar hajar kinong senong jungi kila sedang ban pek ya ka jaka lek bar ka badeng si jaka da ka bakiti tliu sodong no pun ding arlai teli bat syong ek direct apa kile kumne ka dan biang ka jingma ka bakrau namar haga to ka pung haga to ka tliu kamtam ha district jungi ka bapun ha ka porliur ka to ka ka ba la nong ka ek nong ek jergam ek stem ek yong ek sau dan lot para ke janto ka poi harendang apa pisong lek ek direct hap ka ek ka ba ars pagram kerja ayu kenti kata ke ek syadu sekali te ngim dan siu kata jingkot dikya house tem ar hajar lai kariboi district jungi kala pom ya ka we committee ka bangi khot ka DWSM nado badan kana committee kala ban lek bat pha ki volunteer sha ki sinong bakar bat nado kata ke por ki Briu Hariboi district jungi kelas dang ban sutu ba ka jinglek penkhana pathar syarut sekiar kalong ke jingma bat kumta kidon kisnong ki balas dang ban lebha henry nomor ke jingtuk nomor ke jing kerdu wa ada kila kwa ban sna penkhana ke babha ban kem semla ban ker di belak dan ban ai simen te kila agam no kila sna kumut kila ti ka tliu kila lebha henry ki ker daki terpat ka jinglen ka bakrau ka kwa ban pensum tu yapi ko ki hak ki berit menta ni dang dan ya kata ka wei pat karukom jinglen jungi ba ngim kwa ban pen khuj ya ka hadin barale pen khana ile amnong ni pen khuj dei da ki ding da ki terpat da ki kot no te apa ki ker da ki terpat hak ta ka ski kum kelak pen ra kot hap pek kendiat dan jing kedia itu terpat kendiat sa pen khoj ya ka tedong macam lain sawai kedia sa kendiat lada si pongot ki lek bar hak ta ka sem si pong teli ki ding ki lalut kini programs kini awareness program kini kepa bentuk hatu kata-kata yang baru kata kisah tu nak pada bateri yang ini kita hek rupanya semua tu nomor ba kepa itu sikit fila semua di jingkran kita bahaswa batang kejingkot ketang kejingkut jing subahi kalau ini kejingkot jingkia ni di nak kerlen bateri kejingki kai fila yo bentar sini pendai syakin taki agents biang ikom Alvin berpendra syakin kesem kejauhan pi. Nama bakal jing lek kuit hi kadai bersedang nak pi shimet nanga shimet ni kong ipet kuit lagi. Pendai tak kabar syapko kab syabar deh. Maka jing nong kejauhan ni kedua rut kejauhan ni rut. Jadi belum kita kuit. Te berkumpulan kini lah penkuit saya kaya kesem ni lah penkuit iki habar dan kada kasenong katau hi berok kawai. Ngatarai fi yang seluruh ini fi saya tetap bagi orang ni, bah cleanliness is next to godliness. Tekanu kejikuat hi kat penjani ni show belai. Namal bah kejikuat jingkot kat kebesiru. Fi katu skip benda bangai. Kapan mau yang apa? Kejikuat hi kidan ni kat
senang nama kita lihat suat kita berdai suat ilong berjak kaya. Jadi kerja kita jak kaya jadi hakam kerja ni kerja penjak kaya environment penjak kaya kaktin kaklit kerja ni kerja buat kerja pat baru kilong ki associate bagi buat upaman kan. Jadi ke bakut hi kaya ke penjan ni syau play. Ke ni ke pakai New York na New York. Play ai ni ke pakai ke bakut ke suka last night ke Marian ke internet. Jadi yang ni ke responsibility. Jadi ini bagi penkuat ya kan, yang penbahaya kan, yang day ben seni ben jaklian nama kata kawan rak kecil dia ni. Nama lada ni lek day ke Marian. Kita kan react kembali si orang mau as you so social you reap. Di kumba feedback kumba hai peniok lada feedback kisah kita bahas feedback yang kecil orang bakut feedback yang sampai buat penkuat yang kecil orang tak penkuat. Pi sumar ka tiar jom ki weiru pi sumar ki school pi sumar ki lenti ki singkin pimpen sakya pin ku ya kata kan mara ip hi ka jinha kan ip ki cikot cikya ki bahayeng basan jom pi re pilar pin sakya ki generations bahadian kin yo ki cikpan ki cak ki jan but kali kamari jom hi kan setlor kan sesendiri hi di kali program ni te belong grateful hadu kata kai ka Swachh Bharat team. Ya kasi train jom ki nama kidi ki train jom man kasi kuno banwan ra ya ka jikut kecing subang di ngamdan